ahwene we de e kasa papa ene de men kasa ena ahwene o fom ene ahwene ne dum Efia oh yeah onyam yadom eno ne celebrate na mini ha anti kwaso eno medi eno interview no me shase batman wie we mene be wie o shase na bre ni ho nti efia ma ne nto aso ma shase de ye bedi nkomo ye fa dia kan show nyam bo ani ye ebnada enya bete eno ye dru ba bia o say ye copy odan copy bi aka odi na mu abedru adom eno kra no work and happiness was at work many opd twice somebody adoso te no hu sija nyeso ofiti ya watena mu ane tui so ati ase wa bre enti na no eya sempa kwasi asempa ne yes celebrate no ai ayo afane to so mame family na to so mame ho ne ye independence mebo a efi baby a ye celebration no Debbie, ye wa adakulu efi baby a ye parade no ekọ mu fie be se fi ha ekọ yellow cream building yeah eben when I say na nanti Etienne ya bright kwasi asempa chadidi chadidi na de pa chadidi de no say nya ne meaning so ebekun also the bright is that Canadian it's bright and the nickname ne Jero de oba ama oni omko teacher training akosombo ho na akosombo ba bi o kira de ne ade nyina Jero and you say ye hunu de nti e ma say de na be won kira se akwasi de minime ha enti kwasi no odaso awase no fugu ne che kura no bodua ono so ne sa na efe o hwede we a wa kura de no abema mu a ni tire hu fifire mu a mo akwasi asempa na wo so ba ha ne ye no nti be bia ye be frɛ no no aba na afe ye na sa enti no enne Akam brands Adom TV Adom FM asempa yen personalities for this week and enne every day kwasi asempa na fe owura dodu ede dodu kra Francis Dodu enti Francis Dodu no yase e ba no ayi Amerikatu a no size wabon homodin pa ama my God yase oje gold was a medal be 1980 whatever that time the namo ya nkwada ya de ni yini na musha ba ya de ni yanyin nti ye hunu bia fa ena oka ni date of birth na me hu dwiri me me bisa me ka chen say ohu yen omu yen na nyame na ye yadom na ye hu ye fe etu hu yen abeka se yeso woni ye pe but ya na de me pe so mo sanye ne so mo ko keti won koda na se because secondary school kanyo size ni o dabi ka punishment mu punishment na dressing it yan ma date of birth pants ye boys na as a man no hu ya na I don't know omo gin no this family no na tenten na hu say na oba no but ubo say na normally na mema need to me be sign man no all of a sudden as a my TikTok bi enti ubo body no a makuma na TV wo mo but my can share mo say the abna kan ye na e ya ho fa na nyame de adom sanity enti se mu hu ye ya respect no fa my as your seniors 2004 2001 2002 for enti no me pacho Mr. Dodu abra waje medal ma Ghana na mu nyina mu ya young 1987 all Africa okay what na CD ya wo all Africa na fe no we the best 7 years so na 87 now we the same ogusu meba abna 87 now when me no nyema bi wo ho ma enu me so a me pese me ka dabi 87 now when 87 opeso hu eja na di 87 me se now when oh me dia me bibia ye nkokọ nti na me nkokọ that's it I was at nkokọ and I say now person me kire wo na ho na afra you was say me just say ho kire me wan 87 na me was 7 years now 7 years now 15 years me that's oh afia oh me so sije na me so atu we jina ma aye no nwanwa ene ya celebrate omo to buy social media handles na so obewu asampa ene owura dodu ewo ho na ya na ya the questions bi to ase enti no answer na wucha achade wo ho bosumi we aye ne say question no which two failed events did Francis Dodu compete in?
Okay. Abudie mienu ben. Uko read a question ni nyina ho like answers no e wo ho ya try no asem wo. Now dia be yi ano. Achede wo ho ma. Ehia so o ha wa adwene bebre. And then so Ghana ebe and yebu hwim ade ko sorosoro. Okay. Hwim ade ko sorosoro. Nti so the ba ya sitena mu o pa kire na ya say adibia wambre na ubenya no wonhwe so ye efiri wonsa aha nti na ni brenye no tobo ehu ya dwumaden hwim ade ko sorosoro. What comes easily goes easily. This saying teaches perseverance and long suffering as well as patience. It's a saying that presupposes that every wealth that is gotten easily and questionably may not last. And so bu obi na ogini sika ebe ko hwim ta. Okay, nti kwaku mi enhya se. More fire. And na me so de kwaku na me se o CD. Na me ka chire ke odi kwa. Na se wo ye ka chire. Ade also ba ko ba da so ka chire. You ready nyago po. Na me de nipa de wo kasa no aka me nesi. Wa wo se ba ko ba de ka chire sa na ede. Nti me ntoa me pepa me. Adom Nsem. Yeah, the latest film and Agbeve Herbal Center se. The find that Obakra tani ni and somewhere ni mo hana ba ko a aka me ye page 4 ho de. Ene de obi ansore nko. Yenko kolebu ana sa hospital bia yenim. Kwa yanko twimoja ibi ma. Yenko twemma. Na sa wo de hye pa hia moja na se yenya bi ma no a na abeti de enti a. E wo sa wo ho no ma otu hu si wo na akotu ukọ twimoja. Ede esi ho. Na yese be 5 years ni de ye moja no a ye twe no. Ehun akwa atwe se bi nhye ni ho no ma emergency pan kwanhia ana ye busuani ye dofo bi yare a ye hia moja de ma no ehon na ye benya afia wan say niema bi na ama sa ahokeka no akofam na nsen corruption watch one investigation one obi a watwe moja ne nkwanda de bia ko donate this year yare ana wan po yare na hia moja ni bia agina mo abo a ye beton de ama. The last time ene won PRO Kasai na me ka chere no say mama spirit no kofo mampa because meals messy matwe ade ne sa but me bia maybe me maybe na one day pe me ba na ma pe bia ma me dis yeah but omo amunim se sa nipa we every day just mo mfra kro omo abetwe sanfo no mo ma wo mo asansudie bi nti owram a oni obi ani question bi se bia e no so owram no ya de ama no sa no afie ti akira anano abena kwai okwo mu simple o pe mo jamani nipa onya ne ntem nti ade na mabre hwehwe wono de bi otwemo enti sa no beka obi ama no so atumi aye bi ba se mo ja ne tra sa na atu hu acha spirit so obi ba betwe mo ja ne ma ba ni nyina mu nso no eno so nkyerɛ sɛ ye ngya ne sa medofo ba bia wutie ye 5 years nie ɛna moja no bi ni ho ɛno nti wobɛkɔ na bɛkyɛ kwagu ɛnya izo hwɛde ya na ma no sa ye hu kra ne sɛ me ye betwe abena de amamia ɛnya sɛ efitin ya ne de abena de na bagumi de mu ɛyɛ process o sɛ ye hwehwɛ mu nyina enti ɛwɔ sɛ ade no ya twetsu ɛto hɔ ne ye hwehwɛ mu ye bibia hu sɛ ɛyampa ɛda hɔ but sɛ emergency na afi ne yɛkɔtwe abena de afi wobɛwie na abena de ne me de ne mfa ɛno so ya de asɛmfo na afi asɛmba kɔ ne sɛn krɔfo ba bedonati ɛde ma ɛso ya sabia no obi kɔ akɔgye mo jage ɔtɔ ɛno no yɛ ma mentire me nkasa mo bɛka se yɛntɔ ebi anhwehwɛ mu no ne ade no mo de na mu no aha na ɛno na mo de ɛno ne moja no health minister mama mentire mu kakra ya na ɛhɔ no yɛnte ase papa ɛnya se yɛ to moja no nanso ɛyɛ afidie bibia wo mo yɛ bia ɛfa bibi mu yebesiesie yebeye ni sei enti wo tua processing fee na ɛno nkyerɛ sɛ me nkasa mo processing fee afia woni mabi bo ɛno yɛ sɛ wo tua abnormal ɛkyɛ sɛ obi didi ho didi omo didi ho 1,500 and you know processing na make no tie nkofo didi ho that's processing fee nya 3,000 nya 1,000 nya 2,000 ayo na tina information about investigation ɛno saa no deɛ ebi mu didi ho te some be rectify sa problem ni say me change na obi pa onipa ni emergency ohia moja ni abeka cho say kofa 800 kofa 1,000 Ghana kofa 1,500 asan wanya moja de ma odi say me but who say the point is ya na anibre ne ba
yɛnhwɛ nipa na wa around so ye geni wana so what to say and because me here moja dey saving me dofone obi kan bibia na ye di so wonim say blood banks ahodo ye was a guru say goro boys ibi ho na say how then na moja ye kwatwa ma obi nso tumi be gina ho pretend say wo ye osomasi a wo no twe moja man nti man miska obi ho honum blood bank okro mfa wo nko ho sisia me wo lab na oto tra me kwa ba mame 1005 1000 or to ono ni moja no anu no charge o but in free blood bank for no ho so individual na kasa me afia ma be gina na me dey me business it is also pe moja me gina okay ma me twi mama miska say and that time no woni ani upeso wo je odofo ne nkwanti ubetua ba mom ye nyina enya careful enne na ato obi ekina ebi ana ye wunu ya bi ana ye wo a saa ne ma bi se fa pomden ho de memma ye ma enu ne enne bebuo no kopepepe saa sika yi a wo beje na so kwan ye besa ebe free won sa hunhunu ubon so wadi ne kwa wanfa nya hwe enti mom ye ni na the find the bokrata no enne yi kwaku swade na ko kolebu na ko twibi ma akua ko twibi ma aisha madore mun ko twetwema ayo anom ne uri moja yo media na dore mrese mu abasa ba ko nko abasa benkum die mama say many aisha be ko e be ka to say aisha moja chemi tibi moja ye hian so be didi ye kwa nsusu anom ne tibi de na aka me bo ban so mu na mo didi na moja e do so enti no ye the find the bokrata no nansam foforo mu nsu ne enipa mabunu be 288,800 and all my apply for you stats na saade no womo wonsa no nyuma ye bo mbosen mom sika de ahyem se be ye betimi agina ne na so e ya ne kwampa so womo target pa ne se by 3 years time womo ahete kura by 1 million jobs de emabunu benya e the finder me de ne say you start no womo hwe no womo hwe napkofo no so a womo so womo sika me hawa enra na me ti hanuma na me bomu ano napkofo yi boso be yedu ena akam ena November or October last year yemo summienu pe ne aka ni na no me da me ohu ya na me de me nan hye sanko ni shoes mu a enkomu o because me no sa ketu ya na me dididi o enti se bosome ba ko ama de fine mienu ama 1 year me nya bosome enti be dan malivi enne dan bo kura nya bete ensuo ne nkane a enti na sa nipa no owo en omunya youth sa o enkokora youth ne ya kan o obi a family man obi aware na wonhwe enti ya na me chese sika no wehene edi asem kure yenwie no na edi you start so ye de abai tese no ne se yakeka bomu a 6 March ye parade napko fobi de krata aba se napko ni bia no ma sabe na dwene mu da ho a obesa so akogina wiem akwa match wo bra komde no me de omo ye adwuma ye ntu omo ka de ya me piti won nyame hu omo mobo na ya na sa asem a ye kase nyame ema de obedi kina o ma de nche na no na ya me hu se ye no kure because ni na mu want me survive for 1 year na enyame but just that anya easy na meto keti nyame hira wate so even covid time in akura ye tia yeka mo ye ntua mo ka anya ni paketo a multimedia ya bro ahanson oh yes ye tua obi aka ye nyi obi adi mo ye ntua mo ka na rade hu mo bo na mo amode wo mo ntua ba mo ntua no ye tuatua tasere anya tasere na mo de tuatua mo ka enti sense ka na kwa hene covid sika ni allowance sa ya auditor general say bi mutu an illegal sense ka nyina get me fana e ma na kofo kwa yi shops na ukodi dwa woni e ma woto ye sika be 100 cedis a wo be wie taxes e wo so kwa e ko 200 ye ti slip ne de ma wo hwe so a tasenti ya menhwe because wan hwe akwa na obekwa akwa a wonya solution bia ye tete ye sa me wo bia ye adwuma ntua ne ka Omaya timuno. Adi asem no 60 whatever years. Na say ye nipa 66 years. What one anko didi pete. Okay. That retirement kwa wa retirement kwa nya 6 years aka ho. Ana ye nya 65. It wa benya 1 year kura aka. 66 years. Wona we health vaccines. Ye dey so mo frɛ num. Ye ntimi ye omo wo foforo kura me see awrade hu omo mobo because sa vaccine first one na ye de won koda no ye de protect you omo ye vulnerable waba ewiase a onim hwe wo so ebia ni nua bi e wo infection bi ebia ni antibiotics say awo ye wo fa ye ho fa ye ba e ye ni gie enti se ma me na kasa kra o kita ba kra enti obi e ba ni gie ya nwene hwe ho na sa GCBO se de mi refi edine no a ye de wa wo mu nyaye no enti san kra no se nyame abasa pa no be kese wo mo so mo benyini na infections nko a enti ye sere mo
we no na nke hia kra say obeba be kire say ye de ye party ane say yenya bi na ye de ma empanifo yesre mo mom yenye na pomodin ne yare de ye ni mre beto obia basan kranketwa we beba wiase no de yare na abade yesre wo mo womonye yate yahu statement ahodo no ne ade womonye ne fast ba bia bi wo bi omko famra yemfa emwa yemofra na no ode abna yenko mame fa nko the Ghanaian Times the bokrata mu na wo hye hase ya ne feto so miensa ebo amane wo mo chese kane soafo no no ehye emabu ene agudie nsem so Dr. Mustafa Ahmed Accra High Court Financial and Economic Crime Division 2 no ahye se won konkoda mu nanso na so twe nyina no ense court ache for contempt wo mo chese afim pimienu ene edunkunu na June busumi mu ene koba se wono ato asase ama owura bi ekowi akiro se asase na otonye no wayen from so enti ojena sase na owura no edi asam no kokodan court ma court hye se mani si asase no so afa court nsam no kan na anya dwuma na okoko si asase no so ache se wodi ni dwuma eno na owura no akoche ne for contempt wa court agina mu abo ahye se onkoda mu nanso eno achi so no wasan so afine na 12,000 Ghana cedis ase sase ka we wantumi enti obekwa akoda mu enanu makoma kwaduasa na ache se bosome oba da bokrata imu a eho nchemu ni nyina no ewo ha Mame fa we ento asota o na ye hwe ne feto so edumienu so no mo chesa wo sha ye mfimpi mienu ne aduenu bako wo mo ekan Ghana no na ye population ye be 30.8 million na emu no mo chesa atukotenafo ebe ya hwo bi nso ye Ghana fo ba bia wote ya wafi won makotena ba bi fufro wo bi nso ofi ni man so abetena Ghana no wo ke kansa fo nyina bomu ana mo dodo no ye be 9.9 million 240,000 eno ejina be 28.5% na no oma chichechiche mu emadudu ewom ene ememadudu ewom momom ye Ghana fo a bebi a ye wo momatu efra kwakwatena ba bi fufro wa mo so efra obi man so na betena Ghana ha nyina no eho nchemu ewo Ghanaian Times mafia yenko delegate obokrata anu nie die ni wo emma uniform fo ya bambo mu mpanimfo bi o hye ni uniform bia yemfa buo ma won no rua ni ti wo na ekasai na ni nyina gina yemba yenua be ma 21 years ya wokohia ni wo e wa shaman na enu a ye pe no krabre no ena afutuo ne kokobo kode amagana fo nyina se bambo ni die ya yenhwe wo mu ye yemfa ni die eni buo emfa ma wo mo so o she uniform pa na abaje ne nkwa free ne nsam so ye hwan de entwa yie na ya rehosam enu esu pa no emu o ya monka fra ya akọ Awurade enchechire mu nyina awura na bibi asise bi nsi biemu na nke enim se Mejo Muhammad die nkanu ano no bibi se nsi ena wenso aba besi yesre mumie nyina ya hwe ho yie na obi o she uniform die at least delegate obokrata na dia wode ba ye no na Aisha one wano so ne ba no yese ya convict no ama yese ya bunu ketem yede no kwadu krom na bambofo kwakire no ba bia no wo sa na ne etuo ne ho abobonom ne ade a yen license ye ni nyina aka akora yi ho ene wono de te ye man Ghana mu we ne no ho na de ma no delegate obokrata na ma ne boko pe 3 a eno so ebo animu ha na wo pe 6 so enipa miensa ene ye jeli wo mo 75 years page 6 ye jeli almost 75 years na mpese me hu one more age no nti nka me hu ya na nka me hu no nti 75 na nipa miensa nti ye divide ye chamo omo na wo mu bo wo mu trimo poso wo mu be wi ade ampa wo mu trimo bo no eno so ba so wo mu kobo okro no eye niam bi a ensam fata nti no wo mu miensa nyina agitum sampa wo ma ye bibi etesa nti ene wa waje atumi de eya kasa tintin bia nti no judge ne hwe o masuntem sa na se ene mu miensa mekeka mom na me ma mu mfia duosun num obi mfia wanya wasase so ene mu aka bo mu kodi wa fiase nti ho asem nie de obokrata no de aba wa hakro no bo ene rape mu na ato nso sa ba mu wakọ obi ho kọ bo no kro no na asa du rape no na no wo kọ na dwe ba na na ewo tri mu eye rape na wo kọ na akro no bo je say eyi krofo no ho sa ye ne deka ho ka wo de wo presi mayo eye krono atimu pono omo de ko but oduru ho no that's wo hu ade na wo hwe hu se bad say ye ready nyankopon se abna da ho pa say na bad o na say wo hu sa ye o de ka ho me wiade no awie nsuso no mo yo o mo mafa mu awurade ready nyankopon de bia ya na meka se CJ eni afie o man ya yetimi obi ase ne ba nye krofo eso de bia fokodi bone
de bia akrofo ko wiade de bia akrofo koto mo na ebi na ye kan omo ye ganafo omo ye nkrofo ma enso obia se ne ba nya krofo so ye nim wo mo kora asam ne ba ya ye hu abusua ta akire o obia ba nya krofo ya mamo nye sa wo sa repu kan wo kora de na so wo bubu nipa na si fo kora na wo kunu ja no psychologically just say ni awa obefemu no 75 we mkra say for life wo ja omugumu sa na ya na ye sika na ye de hwe om ne ha me sa nipa bi ati sei eno na ya na ha me nanka wo mo dam obeba nanka na ni nyina wo hunu ade kora wo hunu hwe aso obedidi wo na wutu ye de bi beto de ne manadi death sentence no so de ma obi amfa ne sanhya se ese emfa nya adwuma e won krata mba ntimi na wo na ekoyin anim eya on wa bo akra wo nyam akra wo wu eya na wo hwe nipa na ano oden eno no wo kuma bi anya ya na ni ehu no mobo but we ni bia be fine we na ya my sister ketwa no birthday oba so no papa bia ya chekere no pony bi fena no ho ofedo do ma so da status wo da za wo check ho no nyina mo nyame hirawo oba so status status no enti happy birthday mama me nua ba papa bi ma me pena man ama o se bofa nyame hirawo nyame nyo kese antina no school bag ebonachi o ko school aka ho me nua ketwa no me wofa ba ayo me wofa wantam kura me ba kura sen no enti mama pena mai nyame hirawo nyame nyo kese ko si so be ye kese pa na ayi so woni mai hansansa boya Spain DJ Skabuano ene mama birthday ene mama nya 60 years Auntie Irene chono so na ne picture ka ho Auntie Irene wo mani nyina hansansa na abusuomo wa danta there come traffic light ho tinyame hira Auntie Irene Salifu nyame nya okese kosi so obeye kese pa ni obi e na odi ne birthday erade hyehyira mu nyina baako sa mfama ye oma mo nkwatenten a ahoodene ewo mo multimedia birthday for no so ahia ne so ebi mu do na Beatrice Ajewa orayire apia Beatrice Ajewa na woda mia menua be ma Kofi apia na na yira nkokọ na omowo eti orayire apia happy birthday to you ura same wish you a happy birthday na mesre obade ensem nsira hoden ene nkwatenten famo so oma wonyini emenya 106.3 years na wakoma so ade wani so ade hunu nyina no emra momati bi onyame onyo kese wate enche obehunu manim ye cheche mu nyina na eno achi so DJ Kwame ewo Asoma Estate DJ Kwame Asoma Estate ahona wo na ono so dey na wodanti no DJ Awana esa me wish me happy birthday emano awana yoba ayo enti DJ Kwame happy birthday to you what we fi DJ Awana ni o enyo no ayo nwanwa na ochire nyame ya adom a ye yankasa your programs director programs manager Josh Tigo kwasi Tigo and birthday tino achira memenda ya tira show ni na ye dia ni nyina pension no ye dedicate dia mano in advance solid oya dia pa programs manager Josh Tigo enti Joshua kwasi Tigo pemano nti ochina ye na woda obi a wonim ni bia mepe mumoni ye mun say din no ate na dachi bia mbefiri ho enti happy birthday in advance Joshua Tigo programs manager Adom FM and editor for adomonline.com solid wo bo adwuma ne den pressure there say we to go through her Tigo be man pressure ma wa just ba bu ne edikan oye din ba no ubisa Tigo no so be say pressure na free abu yeah one of the be man wo ko ni slow ba no de man gentle ba no de man gentle pressure dia no na so o chen ne birthday Nathaniel Ato join me and Joy FM okay it's happy birthday in advance shine so you kwasi ada nyame akwa shine akwa Dr. Shine akwa nyambo kwasi dey na woda happy birthday birthday this weekend ejina mo pa but ya kan sa ma mo hwe ne trasa on man reflect se ne kra ne yan hu so a Monday Monday so because
Omo be ne trasa. Josh di baby. Weja gbawe. Aban kra Japan o honom no. Honorable Patrick Kumo o se ne ba. Emefa Kumo ene na woda. Enti yen se ne ba no happy birthday ma no. Enti Chloe Emefa Kumo. Happy birthday to you. Onyankopon onhyira wo. Onye okeso papa so na obebre. Ti birthday for ni nyina nyame hyira mo ne mai. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. May God bless you now. May God bless you now. May God bless you now. May God bless you